Sacco igere iria nene tauni-inĩ ya Tala cia Kam na Makata ire mwena ũmwe ikiorota ũrũgamĩrĩri wa Sacco ya Naikana ĩrĩa ĩrambĩrĩirie gũkuĩra tauni ĩyo ica ikuhĩ. Ici cierĩ ikiuga Naikana ĩrokire na kwambĩrĩria kũrĩhia tigiti wa thĩ na kwa ũguo gũthũkĩria arĩa atene thoko. Mang'ũrĩ marĩa maingĩ maumanĩte na marĩhi ma tigiti wa kuma Nairobi gũthiĩ Kangundo na gũcoka kũrĩa Sacco iria cikaikarĩte Tala irĩhagia gatagatĩ ga ciringi 250 na 350, no Sacco ĩno ya Naikana ĩrarĩhia ciringi 100 rũgendo o rũu rwa kilomita 55. Kuma Kangundo Tala gũthiĩ Machakos, Sacco cia Kam na Makata irĩhagia ciringi 250, no Sacco ĩno ya Naikana ĩrarĩhia ciringi 150. Serikali hajateremsha mafuta na wanakuja wanabeba na 100. Hiyo 100 at that time tulikuwa tunabeba na 350 wakati wa corona. Sikatai, ni kweli. Tulikuwa tunabeba na 350 wakati wa corona. Lakini venye ilifunguliwa Uhuru akasema gari ibebe nomo. Tulibeba na 200 na hiyo ni fair, iko sawa, iko kawaida. Sisi kama watu wa Sacco na Makata hatupewi nafasi ya kubeba Nairobi. Nao serikali hapa police post ikiongozwa na OCS Nguyo wanakuja kutupiga tear gas. Ukiangalia mbele yetu wamepiga gari tear gas hapa ndani. Na mimi nashangaa sana hii wiki yote. Maaskari wanakuja stage kupakia magari kama makanga. Ni kama sio wamelipo pesa ngapi wakujanga stage kushinda hapo kila siku. Magari zetu zinaingizwa ndani, zile zingine zinapepea nje. Sisi hatukatai Sacco nyingine ikuja, lakini haki itendeke ya kila mtu mwanabiashara wa matatu. Ndũgamano ĩrĩa yumĩrĩte nĩ ũndũ wa ũtiganu ũyũ wa marĩhi ĩthiĩte na mbere mĩthenya ĩrĩ, no rĩu ĩkaingĩrĩrwo nĩ maobithaa a borithi ya Karaĩ arĩa mekinyĩtie metha ĩte na mĩkebe ya ndogo ya gũita maitherui, njũgũma na mĩcinga. Wĩra wa ũkuui ũrĩa ũrarutĩka thĩinĩ wa tauni ĩno ya Tala ũrarutwo rungu rwa ũrũgamĩrĩri mũnene wa thigari ici. Ile sasa inaendelea ni mchezo. Sisi kama wananchi tunaomba hata Sacco ziongezeke. Haja yetu ni bei iende chini ndio na sisi tuweze kufanya biashara. Kwa hivyo kila tunaweza uliza serikali itie bidii, watu wapewe uhuru wa kufanya biashara, na mtu akichukua leseni ya kuleta Sacco alete Tala ndio watu wapate kulipa pesa kidogo kwenda Nairobi na kwenda Machakos. Sisi hatubebani na ile pesa inaongewa na watu hapa. Sisi tunabeba ile kiazi wakati kuko na rasharaja kila mahali, the whole country Kenya. Bei inaenda juu. Mambo ya ya kuwa na watu wengi wakiisha, bei inarudi pale chini. Kwa hivyo vile inaongelewa na watu sio kweli. Watu ni watu wanatufukuza mali na wanafuata sisi mpaka kwa nyumba yetu. Wĩra mũnene ũrĩa borithi makuithĩtio nĩ kũhoria mĩaki ĩrĩa ĩrakio gatagatĩ ga barabara cia tauni ĩno na kũiga thayũ nĩguo amemba a Sacco ici matigokanĩrĩre na gũcũngĩrĩria mbara na hathara makĩria. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Helen Maina.